kandi igisekeje abadutuka ntabwo ari abantu batatuzi, dutukwa n'abantu tuzi, akaja muri comment section agahindura akayimeri agakuraho izina ryiwe, ari n'umuntu wenda mwirirwanye cyangwa se mwari munari kumwe cyangwa se municaranye, akamaza akagutuka. Uri ikigwari wowe udatukana mu izina ryawe. Iyo urakaye uzabirinda kuvuga, kuko uzovuga ijambo ribi. Iyo wishimye uzirinde kuvuga, kuko uzavuga ibyo utazashobora gukora. Dufite n'indi nkuru yanyu aho ngaho muri Amerika, turaje tuyibaheze vuba cyane. Turayifite ya pastor wakubitiwe mu kanisa n'abagenzi biwe, turaje tuyibahe vuba cyane. Nimumara ngo gwinyacana y'amatiku nicane zibaha amakuru muza munatura, ahubwo nzoshiraho nani pay bill. None hari wansekeje ngo hari umugabo wibuza amaturo kandi uwo ngo bamwikanisa. Can you imagine amaturo ukayiba ukagira amahoro? Ubwo bwo bamwe mwamuzwe niki uzwi. Lazima tugutera komantiri, lazima tukuvuge. Bamwe bazovuga ibiri byo kubera ko babiguyemo, abandi bavuga ibitari byo kubera gusa ko baguye mu ikosa. Inkuru nyinshi zizaza ari zo kubesha kubera ko baguye mu ikosa. Ibi bintu by'uyu mugabo, no mugabo ngira ngo w'abana babiri, ibyo cyo gukeka no umugabo ufite ngira ngo abana babiri, ariko sinumva n'impamvu abana bagomba kuza muri izi saga. Zino saga nizibe n'umugore, abana bo mubashire ku ruhande. Iyi nkuru y'uyu mugabo nari nyimaranye iminsi 3 days ago nibwo ngiye n'inkuru nayimenye. Mare kuyimenya nganiriza umuntu, ndavuga nti mfite inkuru y'umuntu witwa Nzungu, ariko nta bimenyetso mfite. Nibwo twaje kubona twumva voice note yiwe, si ngombwa kwikina ntacu byomara, turayumva nyine ko zihirara zisha ikintu nkico. Ino nkuru nanga kuyikora. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafitiye services zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na services za MoneyGram, Western Union. You are welcome. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza, wewe ukenda sana bigorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe nziza zose urimo. Turamukije abanyarwanda bose ku isi aho baherereye, turamukije abanyamasisi bose ku isi aho baherereye. Niho ngiye guhera. Ikibazo ca mbere cavuze ngo kubera iki uramutse abanyamurenge bose ku isi ukavuga ngo ukuyemo utugara. Abantu benshi bagiye babimbwira, ndababwira ngo mwebwe mu rutugara. Iyo mvuze ngo ndamukije abanyamurenge bose ku isi ukuyemo utugara, nuko mba nzi ko ari mwe mwiciye mu bwanyu mugasa n'abaduheje, mugasana tutari ku murongo umwe. Rero nuzaza mbikora tukaza ukwazika, nimba utarakagara amadubu hejuru, burakagara nyine komeza umurongo wawe nta kibazo rwose. Njezo ndamutsa abanyamurenge bose ku isi ukuyemo utugara. Niyo mpamvu uyu munsi mbanje abo bandi. Dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro, wahisemo neza cyane ya ndirimbo ivuga ngo nta mana nta buzima. N'ubu ndashaka kubaza ntese wewe udakunda iyi channel ukundi yihe? Mudukunde turabanyu. Turamukije abantu bose bari ruguru iwacu ku ivuko, muri gakondo yabasekuruza cyangwa se ibibanza byabo, abanze kuhava bakahaguma. Muri abantu b'agaciro cyane kubera ko aho twe turi tudafite amatongo yacu, tumeze nyine turi aho ngaho nyine, tidushushe kandi ntidukonje kuko nta bibanzaga dufite. Ariko wowe uri iwanyu ukavuga ngo ahanga niho soko aryamye, niho soko araruhukiye kuva muri za mirongo, nukuri tutoreka kukuba no kukuramutsa. Amadubu hejuru abari ku rugamba namwe turabakiriye kandi turabiyegereje. Imana ikomeze bishimye, ikomeze n'abarindi. M23 IOS imbere cyane kandi ku mutima turabakunda cyane kuko ni mwebwe, nimwe abantu bacu cyangwa se nimwe team yacu. Rero uyu munsi dufite amakuru ameza atya. Tugiye kubanyuriramwo abantu bangahe bamenyekanye cyane mu makesi cyangwa se mu masaga. Mwese muribuka kesi y'umugabo bita Baritazari
ukuntu yatrendinze cyane ikirukanka ikagera kure. Impamvu ni iyihe ntangiye kuvuga uyu mugabo yakoraga muri leta, niyo mpamvu yakoze biriya yakoze cyangwa se biriya mwabonye akamenyekana cyane, nuko yari umukozi wa leta. Umukozi wa leta ugomba kuba azwi n'abatari bakeya, kandi biriya se wa mbere warabikoze, si nawe wa nyuma, hari n'abandi bazonabikora. Impamvu yatrendinze cyane ibinyamakuru byose bikamuvugaho, ibikomeye, ibyoroheje, bitangiye, twese tukamukoraho inkuru, nuko ari umuntu uzwi kubera ko yakoraga muri leta. Umugabo witwa Puff Daddy, Sean Combs, uzwi ku mazina ya P Diddy, yatangiye umuziki muri za 80 muri za 90 n'umugabo ufite ibihembo byinshi, undi ndagira ngo atarageraho, afite n'amarebo murabizi azamura bari abahanzi bose. Biriya yakoze se wa mbere wabikoze, sinaye wa nyuma, akaba yaranafitanye n'umubano n'igikomangoma cyo mu Bwongereza, n'undi mu hano wihariye na Barack Obama ndetse na n'uyu mugabo uriho. Rero akantu nk'akariya umuntu uzwi gutyo ntikagomba kuba ngo tureke kukamenya. Ibinyamakuru bitoya bitangiye, ibimaze imyaka magana, ibyoroheje, ibikomeye, byose bigomba kumuvugaho. Hari n'undi mudamu mwabonye ejo bundi wo mu Bugande, umudamu mugufi munini, nawe yaratrendinze cyane kubera ko yabaga muri leta, akorera leta, ni umukozi wa leta, ni umuturage w'igihugu cy'u Buganda, ariko afite titre muri leta, muri guverinoma ya Uganda. Rero akantu nk'akariya iyo kaba, abantu bagomba kukamenya kubera ko afite titre ahantu runaka mu gihugu akomeye, kandi urase wa mbere wabikoze. Bishoboke ko n'abandi muzamubona, ariko ntimubiteho kubera ko mutabazi. Meya wa Nyanza nawe ibye mwarabibonye, inkuru yiwe, siwe mu Nyarwanda wa mbere wari uyikoze, kuvuga ngo asohokanye n'umugore cyangwa se ngo yifatanye n'umugore. Yiwe nyine yatenze kubera ko ngo wa mugore yicaye ngo muri biro yiwe yifotoza ku idarapo ririya ryahariya nyine muri ako karere. Impamvu nayo inkuru yamenyekanye cyane nuko uno mugabo nawe afite titre muri leta, cyangwa se n'umukozi muri leta, muri guverinoma. Rero ikintu nk'akiriya kibaye, bagomba kumudiscussinga, bakagira ibyo bamuvugaho, ibyo bamunengaho. Iki kintu nk'akiriya kibaye ntibaza babona utuntu two kuvuga ngo yakoze ibi, ngo yagize ne, habe niyo barubatse imihanda, bazamabyibaga bakavuga bya bibi bamubonyeho. Kandi umuntu wese agomba kugwa mu caha. Twambaye umubiri turi abantu. Umucuranzi wanyu rero Nzungu nawe umukozi w'Imana, kandi ari muri bamwe generation Nyamurenge yagize bakunditse kubera kuvuza umukunga kuri senti. Cyo ngicyo rwose reka tukimwubahire, azi kuvuza senti neza, kandi ukumva biryoheye amatwi, bikanaryohera n'amaso, ukabona ntabikabyo byinshi birimo. Akaba yaranago yobotse umurongo wa gospel music, cyangwa se indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza. Ni umuntu uzwi mu bantu benshi batari bakeya. Abumva ururimi tuvuga, hari akari code mfite kumupfurero, aha yamuvugaho nawe urumva ko nawe aramuzi, mupiga keyboard. Urumva rero umuntu nk'uyu nguyu iyo aguye mu gakosa nk'akariya, reka mbisobanure neza. Iyo aguye mu gakosa nk'akariya, yambaye umubiri, nyama n'amaraso, ngo burya niyo uhawe ureba uracumura. Iyo uguye mu gakosa nk'akariya rero, uzwi, lazima tugutera komantiri, lazima tukuvuge. Bamwe bazovuga ibiri byo kubera ko wabiguyemo, abandi bavuga ibitari byo kubera gusa ko waguye mu ikosa. Inkuru nyinshi zizaza ari zo kubesha kubera ko waguye mu ikosa. Ibi bintu by'uyu mugabo, ni umugabo ngira ngo w'abana babiri, ibyo cyo gukeka ni umugabo ufite ngira ngo abana babiri, ariko sinumva n'impamvu abana bagomba kuza muri izi saga. Zino saga niziwe n'umugore, abana bo mubashire ku ruhande, numva atari ngombwa kuzamo, ndetse n'umuryango we si ngombwa kuzamo, havuka si ngombwa. Niwe ku giti ciwe, tuza tuvuga umuntu ku giti ciwe, tuza tuvuga umuntu ahashatswe umuryango, umuntu ku giti ciwe, kubera ko niwe uzwi cyane. Abavukanye be ntabwo tubazi,
nabo nibaza muri izi social media bakamenyekana bakagira uko bigira, umuntu nyine amenya hahera. Ariko iyo uzwi ku giti cawe, tukuvuga ku giti cawe, iyi nkuru y'uyu mugabo nari nyimaranye iminsi 3 days ago nibwo njye ino nkuru nayimenye. Mare kuyimenya nganiriza umuntu ndavuga nti mfite inkuru y'umuntu witwa Nzungu ariko nta bimenyetso mfite. Nibwo twaje kubona twumva voice note yiwe, si ngombwa kwikina ntacu byomara, turayumva nyine ko zihera zisha ikintu nkico. Ino nkuru nanga kuyikora, ndavuga nti nina nayikora ndazimiza. Nuko twama tuja mu bintu byinshi byina hangaha muzi byo gushakisha, ndabyihorera. Umunsi nayikoze nari mfite ari amarikodi yose, nazira message zose nari mbifite byose, ndabikora. Bamwe batagira indero muri bo mugani w'abarundi, cyangwa se bamwe bahubuka mu kugenda akagenda sitara, mu kuvuga akavuga hadidimanga cyangwa amemaguza, akavuga hacira, niba baje muri commentaire barantuka. Undi yamambwira ngo duhe ibimenyetso biguhe nkande urinde ushinzwe iki bikumarira iki. Twababwiye ko kuri yicano ino yanyu nta nkuru yo kubesha muzobonaho, nta nkuru yo guharabika muzobonaho. Dukora inkuru ziri public. Iyi nkuru nayikoze iri ku binyamakuru bine n'imboga nkoranyambaga, sorry si ibinyamakuru bine, n'imboga nkoranyambaga 4 zari ziriho. Ino nkuru uwitwa Murenge Masisi Beauty yari yayitangaje ko biri kose n'umunyamurenge. Zamuna post ngamafoto y'abanyamurenge benshi n'ay'abanyamasisi kubera ko yise nyine Murenge Masisi Beauty. Yari yabishizeho. Uwitwa Dekati Babalao yari yabishizeho. Uwitwa Kazungu Kaboso mu Rwanda yari yabishizeho. Uwitwa Godfather yari yabishizeho. Zo nimbuga nkoranyambaga nako ngenda ndeba nkazibonaho. Naza message namambona ziriho. Ndavuga nti why not ngiye se ntayikora ko ngenza nkora inkuru z'abanyamurenge kubera ko into ikora ikaja gukorwa na badekati b'abanyarwanda, kubera ko inje nto ikora. Ndayikora, nayikoresha telefone, nikora ninjoro ndi mu muhanda, mu ntera amabuye murantuka. Imana ibababarire, nanje ndababariye abantutse, kubera ko hari umuntu mu kanwa kiwe haba harimo ijambo ribi. Umuntu nkuwo ngo akenshi azanaroga, iyo yanabubuze azagirisha ari gusaka amagenda yanga abantu bose, tawe mufitiye ideni, tawe basangiye umugabane, tawe basangiye isambu, taco mupfana na kimwe, akamaza gusa muri commentaire akagutuka atumvise n'ibyo hayivuga. Umuntu umwe ngo yigaze guhanura icyangombwa ciwe, baramuhamagara ati yewe yamahindukira n'ibituzi byinshi arabatuka. Baramubwira ati sawa dutuke nawe kubona ibyangombwa bizokugora. Biba byiza iyo utegeye inkuru ukayirangiza, wamara kuyirangiza ugatanga igitekerezo kubyumva. Ariko nyine ni mwebwe nyine hari igihe mufite n'uburere bukeya n'urwango rwinshi muri mwebwe. Akenshi musanga basara abarozi cyangwa abanyoko cyangwa mwebwe muri nabo. Umuntu tuka undi bataziranye tadena mufitiye atumvise n'ibyo avuga, uwo muntu abavuka mu muryango w'abarozi, mu muryango w'abagome b'inkozi z'ibibi. Kubera ko baza baca umugani mu Giswahili ngo mutoto wanyoka ni nyoka. Inzoka sizobyara inka, inka nayo ntiyo byara inzoka. Rero urwo rwango hari ahantu henshi ruba ruturuka. Ndi kuvuga bino hari impamvu. Urwango hari ahantu ruturuka. Urwango ntago ruza rupfa kuza gusa ngo wamusanga umwana wo mu batamzi ngo yagize urwango. Ruba rufite aho ruturuka. Ngo isuku igira isoko. Turayikora mudutera amabuye, muradutuka, mugira gute, turabihorera. Kandi igisekeje abadutuka ntabwo ari abantu batatuzi, dutukwa n'abantu tuzi. Akaja muri comment section agahindura akayimeri agakuraho izina ryiwe, ari n'umuntu wenda mwirirwanye cyangwa se mwari munari kumwe cyangwa se municaranye, akamaza akagutuka. Uri ikigwari wowe udatukana mu izina ryawe. Tacu uzogeraho, kugera ku majambere bizokugora.
ngwino nkaho uvuga ati iyi nkuru urabesha, iyi nkuru ni sawa, iyi nkuru siyo, ibi ntibikwiye mu mazina yawe, akureka kama wita ngo ni Nyande ari wowe. Runo rwango akenshi ni inshuti ziba zirudukorera, tuba dutukwa n'abatuzi na bamwe mu nshuti zacu. Niyo mpamvu nje ntagira inshuti, naje kumenya igisobanuro cy'inshuti, mpitamo kuba ndafite inshuti. Ati uyu nguyu niwe muntu uzi ibintu byanje, uyu niwe wanje, fone yanje itariho ugahamagara tuba turi kumwe, wapi. Ni ngombwa kugenda muhana amasomo, kagenda mugirana nabi, mugambanirana, musebanya, witwa ngo ni inshuti. Igisobanuro cy'inshuti kuri njewe narakimenye, mpitamo kutagira inshuti y'inkoramutima. Mfite abantu tuzeranye benshi ariko batari inshuti, babandi mwicarana bakagamba runaka bakamuvuga bakamumanuka, wamara kugenda nawe bakakumanuka. Aba ngabo si inshuti, aba nabo tuziranye. Rero ngenda ngana ku musozo. Nzungu, ntago twakuvuze kubera ko tukwanga, ntago twakuvuze kubera ko wenda rundi rwango, nje sinakuzi ndanakubona, kuzi nyine kuri senti kuriya, ndi n'umufana wawe cyane. Ntago twavuze bine kubera urwango, twabivuze kubera ko biri hanze, byasakaye ahantu hose, bihaye bivugwa, natwe turabivuga. Nimba koko byaragushikiye, ibibazo bigwira abagabo, ubicamo nyine nk'umugabo, ubicamo nk'umugabo, uzana bivamo. Naho ibindi aba YouTubers bazagukoraho inkuru nyinshi mbi zo kukuvuga ibyo utanakoze n'ibyo utanazi, ariko umugabo nukomera, kandi burya uwakomeretse ngo nuze ukomera, ti wokomera utarakomeretse, never. Gende wicara ugane n'umugore wawe, cyangwa se nimba mwaranaganiriye bikanga wenda akaza kubishyira kuri social media, twebwe si ikibazo. Ikibazo ni amakuru mutwihera cyangwa se mwishirira hanze mwenyine. Iyo wifashe ugashira inkuru yawe hanze y'urugo rwawe, natwe turayivuga pe. Hari umuntu nigeze kubona mu kiganiro yavuga, n'umukobwa yavuga ati nanga mama, mbonye n'imbunde namurasa. Ati nanga mama umbyara, mbonye ukuntu mwica namwica. Noneho turashize ukibaza, uyu mwana afite ikihe kibazo cyo kuvuga ngo yokwica nyina wamutwise akamubyara akamurera, akaba yaramugejejeho ashobora nawe kwishakira ubuzima. Nk'uwo nguwo rero nitumuvuga, ntabwo tuba duciye nk'amabere, ntabwo tuba twinjiye mu miryango. Iyo mudukinguriye turinjira, iyo mufunze tugakomanga, nuko nyine. Ariko ibyawe nubishira ku karubanda cyangwa kuri social media, natwe tuzabikritikaho. Bamwe bazavuga uko babyumva, abandi bavuga uko babishaka, abandi bavuga n'ibitari byo, kubera ko wenyine bishize hanze. Urugo rugirwa n'ibanga. Iyo byananiranye, umwe asohoka amatiri waje kuvuga undi mugenzi wiwe. Iyo byananiranye uruvamo. Ariko rero mu gihe waruvuyemo ukaza kuri social media ukavuga ikintu, iyo urakaye uzabirinda kuvuga, kuko uzovuga ijambo ribi. Iyo wishimye uzirinde kuvuga, kuko uzavuga ibyo utazashobora gukora. Ishime ucece kutekereza, urakare ucece kutekereza, uzaze kuvuga nyuma y'iminsi 3 cyangwa nyuma y'ukwezi, kubera ko ijambo ribi ntiriza ryibagirana. Ijambo ryakuvuye mu kanwa ntishobora kwibagirana. Iyo tukubonye turi kubonamo, ariko iyo watekereje ugaceceka, warakara ntunavuge, wanishima ntuvuge, tumenye aho uri. Turavuga ngo uriya ntawe uzumenya ibyiwe, yarasenya ariko ntawe umenya amakuru yiwe, kandi abafite igikomere pe babyumvikana binagaragara. Ariko iyo wacecetse, rero mureke kudutuka, mureke kudutera amabuye. Ntabwo twafashe Nyasafari ngo azavuge biriya, cyangwa se ngo aze ngo yite hanze. Umuntu mukuru wenyine yabitekerejeho. Bamwe bari kuvuga ngo iriya saga ngo yatangiye 2022, abandi ngo sibyo, ni ibivugwa ku mihanda.
yatangiye kudetinga n'uriya mukobwa wa 2022 ngira ngo yarakiba mu Rwanda Cegenzungu. Iyo rero wishize hanze abakuzi niba bagenda batanga commentaire bakuvugaho bya bindi byose bakuzi, turamuzi tashobotse, turamuzi ararengana, byose bazabikuvugaho, kandi abazabikuvugaho ntabwo ari twebwe kubera ko tutakuzi, uzavugwa na za nshuti zawe. Njye nagerageje kuguhamagara Nzungu nsanga phone yawe irajimije, baza umushuti wawe arambwira ati ewane phone yawe imaze amasaha hafi 8 ijimije, tiwamenya amavuta nyine cyane, ufite n'indirimbo nziza wa bagende bazirebe. Ariko ga korera umwami ukorera azaguhemba, bareke kuvanga ibintu. Muze kutubwira muri commentaire nimba umukristo yoshaka abagore babiri cyangwa se agashaka abagore bahanye n'ibyifuzo byiwe. Umwe yaravuze ngo abagabo ntibazabanyurwa, Salomo niwe rori mudoga wa bamwe. Ariko ibyiza no gukora ikintu kikuri ku mutima, ugakora ikintu ntutubeshe ngo uri umukristo, kujya ubuhaya wibesha, tibibeshe ngo ugira umutima mwiza kandi ugira mubi, kujya ubuhaya wibesha. Naje gusanga ubuzima bwinshi bwubakiye ku kinyoma, kamusanga umuntu karaja gufasha ajanye kamera kandi bitamuri ku mutima pe, kugira gusanga yerekane ko afasha. Uwo ufasha yofasha mu ibanga ni byiza, ariko ubu nyine dufite gufasha turabyamamaza, tuzaja gufasha runaka tukabikorera publicité kumva ni fier, kandi hari gahunda ubugiye gufasha bimubangamiye kumutangaza. Unda kamarimba ngo mwami Imana nguri gitangaza ngo amaraso yawe ngo andiho ngo warancunguye, bitamurimo. Impano n'ubugenge ni ibintu biri bitandukanye. Urashaka kugira impano yo kuririmba ariko uri umupagani, urashaka kugira impano yo gucuranga udakijijwe, urashaka kugira impano yo gufasha. Hari abantu bameze gutyo, akaba yumva gusa aciye ku muntu wicaye ku muhanda wasabiriza akamuheza igiceri cyangwa se inoti. Nyine hari abantu bameze gutyo, iwe akantu abonye azamafatwa n'amarangamutima akama gakora. Bo nibwo Kristo nje nemera bwo gufasha mu ibanga, bwo gukora ikintu utahaya wibesha, nawe kuvuga ko tubesha ayaye. Abantu mugende mukizwe, mumenye Yesu, canga mubanze munamuveho, mugende mucumure. Yesu agira imbabazi, namarazo bababarira ni mu musanga. Reka mbabwire ngo turabakunda cyane, ariko abadukunda nibo dukunda, abatwanga namwe ntaco twabavugaho, ariko twebwe dukunda abadukunda. Niko Yesu yavuze ngo nkunda abankunda, ngo abanshakana umwete nibo bazombona. Abo ngabo nibo dukunda natwe. Ibiganiro uzabona byinshi bikubeshera, bikuvugaho nabi, bigira gute, ariko kuri n'umuntu buryo bukuzi. Ariko Bibiliya zivuga ngo muzabamenyera ko mbuto bera, muzamenyera ko mbuto bera. Nababwiye ko inkuru nge nari nyizi iminsi 3 ishize mbere yuko biba, nibwo nayimenye. Dufite n'indi nkuru yanyu aho ngaho muri Amerika, turaje tuyibaheze vuba cyane, turayifite ya pastor wakubita mu kanisa n'abagenzi biwe, turaje tuyibahe vuba cyane. Nimumara ngo gwini acane y'amatiku ni cyane zibaha amakuru, muza munatura ahubwo nzoshiraho nani paybill, nandike ngo ahangaha ni fungura 10, ahangaha ni sadaka, nani mara kubite ngo ni offering. Muza mutura tubaheza amakuru meza, tubaheza amakuru abandi bakazayatangaza. Mwaradutse ngo n'amatiku ngo ni ibinyoma. Ntabwo nafata umwanya wanje ngo ngutakaze pankora inkuru yo kubesha ngo se mpampimba. Iyi ni channel izivuga amakuru y'ukuri gusa, izivuga ibiriho mukabyanga. Societe yacu yanga ukuri, nyine abanyamurenge ukuntu twubakitse, azakara ngo akantu kabaye nkako mwaba mugaceceka ntimukavuge, wagwanye mu ikanisa ntimumuvuge, watwaye inda mu ikanisa ntavugwe. Noneho hari wansekeje ngo hari umugabo wibuza amaturo kandi uwo ngo mu ikanisa. Can you imagine amaturo ukayiyiba ukagira amahoro? Ubwo bwo bamwe mwamuzwe niki? Ubwo nitumudarapa nitumushira hanze, nguriya mwana ntamucagira, wowe ntamucugira, wowe hosha muga esa naka agatunga nikitunga, wowe hosha mu giseko kiba amaturo wa
ukaza ukoramo umeze gutya wacunga abadiyakoni ukabika ukarya bikamanuka ntibikunige ukavuga ngo amaraso ya Yesu ngo atwomyeho taya kuriho uwo ni umuvumo kuriho niyo nkuru turayifite n'iryo kanisa turarifite hari umugabo wigeze kunsetsa ngo abanyamurenge ba ruguru ngo bageze abahizi ifaranga bakayishiraho akantu kameze nkaga iharama wa musaza akabika ifaranga imyaka 2 basanga ifaranga bahaye ntaharama ririho bakamavuga ngo umupagani waturi ifaranga nimba $500 akazibaheza ariko akamavuga ngo umupagani waraziriye izo twagwaye sisi zo twagwaye zari zishanyutseho bukeya wowe duhaye noti nshasha warazigurisha ubwo uri umupagani mugende mukizwe mugende mwera imbuto nabari hanze abantu ko babagana mureke kwiba amaturo yeme cyo ncanteye ubwoba mureke gupfa ibiti mu kanisa pasiteri we Amerika ubuziki ukeneye amaturo muri Amerika genda ukore uvaho cyangwa ugaruke muri Afrika amajambo nabiri kwenda uko ukore cyangwa ugaruke ino kuragwanda igiti mu kanisa muri Amerika cy'ubupasiteri ngo baza biyegereza ngo abana ikorari abamama ngo reka dogurutsa abashumba hari kanisa ukuyegereza nk'abashumba utabahagurukije bakakureba igitsure ngo bane gusa ngo umupasiteri ngo arahagurutse ufite imodoka ufite inzu warayiguze niyo makuru bampaye abo musengana baragukubise nikimenye uja kubareba urabahamagara barakubwira ngo tibahaye kandi imodoka ziparitse hanze ni bongo ama ni ukweri nzoyivuga reka tubabwira ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi ibiganiro byacu nakagaruka ciao bye bye. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafitiye serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome.